Surem sang yang dewangkan Bude Oh wijah yang pantaran yang asik kali kasih terdayu biar kan yang kerti Risuk sekali ro I Gusti Madelo Iya teluir ni anang si kangku si mana raja Raya nyat pada jeng nada Ien mangkana us kerja Ien mangkana apa kuang suajan apa kang suaraja apa nurtu sang Wisnu Wangsa Ori wawu kareng saturan sire gede lu berbobak saturanmu itu roh Wisnu Wangsa perannya nada dengaring anyanan sire sang nada yen mangkana lu mampah kita orang yang dura desa kekadiang apapun ning sira sang nada yen den kasihan ayu nyat pada oyeng kusimana raja jeng nada yen kadia sapunika dumoga titiang peresido naging yang kaditel pawacanan sang nada yen mangkana enak kalau mukring kerdepa kesana Carita Odian kawin nursi dari lawan Orang silang genian
terukan mayu anu taru kalilit dening sedah kakemit dening keregek tungit gamang tonyo samar memedi keriusan wal kesediaan itu yang tur keberau menemang tesir keregek Oke amrih kanang mangsa raksasi bergalu enak pada ya wijah iya dari usaha wijah memutihkan mengadung listu ayu Cerita mangket oyeng pusing mana raya di sadap para payak sedang langu.
Dia perakat seker ke bayu. Ya dia suni raga dari patah yang penting raga man minum. Nah, panggil dulu. Mulo padi orang mupu, mulo buah ulan dia mupu, angka kini hidup jadi itu. Pancoan narokonya, aduh, yang milih bayunya, aduh, perasaan tua memurni deh, aduh, antep goyang ya, aduh, gitu, ada gitu, dom besi kayak gini, gitu, aduh, kadi rasa mati sih begitu yang gini, aduh. Bukan deh, aduh, ada sampun lo paksa deh. Nah, dong. Ada mau bisa, aduh, sampun. Nah, tuh itu orang anak, aduh, nyonyon lo jangan entek gitu, aduh.
Nikingkin paman nyamu aja paman meyegang ulian anak lu sing tawang paman anak lu tuh mulu pemutinya yang durga berau keriang rakan paman dia bakal ngarep aduh sing diciang saya Urius mangkana siri gede lot apa nuruh cekap kewisesan yang durga berau aduh jero luwir sang yang Semarang yang puniki sarang lelibo napi kayu jero puniki oh ih kengkenya ini sudah dioren ngoyo jelekkan cewek kape ini ngoyo ada jero oh cing ada ih sudah dioren ih maksud saja neng ada jero jan mone bagus ih iya tetan kesidanang ngode sekap sire gede lot andiana tanya teu sire geregek dong sedawong kinaran sangkan pakon narapati ori wawu karena saturan sire gede lo usia ada segede dan bicarakan wiku sesuatu sire gede lo diperhatikan ini akan saya gede lo omre suka tanton laraneng wong len pengen iku berege tongek nyai ini mulu gede lo di raya mapak kok sesan harga tuang berege tetan kesidan ngasorakeun sire gerege wak pajele pangas tudelir sire gede lut dasar aksara tidak pelmona di panca aksara tidak pelmona di tri aksara tidak pelmona di wangun karet tumpah iya gerege tengah yo gede lut piporayo mapak sesan bukan yang apa
mamit kang sedah wong semusuk pernang gesarira wiparaya nirangung si kang kusiman puri lo mampo gede lot kumanti puresido naging ing kadiat nyanat walunguh sangat sane buat iratune Dios mengaran sedah mapi tegas pase mapi tegas pasa puasa mati raus mapi tegas jana mapi arti yai banyak sultan ing iratu dados tedong jagat patut iratu bertiakso mireng tadi bawas ipun ipacar mawe neng iratu kebos wala koso wahana wala banyak sampun duwe iratu koso kekuasaan sampun iratu ngagem tegak wahana sampun lingih iratu kadimangkin niko patut jalan ngaduk teri kaya parisudo kaya wakmana Budi kecingak reng kelot kangin wenten sedah kewilin paman ma bener paman kosen Wisnu Wangsa semakanya ketatuan sedah wong